মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল সকলোকে এই ভিডিঅ'টোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। এই ভিডিঅ'টোত তোমালোকৰ লগত মই অষ্টম শ্ৰেণীৰ হিন্দী বিষয়ৰ 5 নম্বৰ পাঠ উসছে না কেহনা একাংকিখনৰ 1 নম্বৰত থকা প্ৰশ্নসমূহৰ উত্তৰ আলোচনা কৰিম। আহাচোন এতিয়া উত্তৰসমূহ আৰম্ভ কৰোঁ। 1 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে पाठ से निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। तলত দিয়া প্ৰশ্নসমূহৰ উত্তৰ পাঠৰ আধাৰত দিয়া। ক प्रश्नটো হৈছে प्रस्तुत एकांकी में कुल कितने पत्र है सभी पत्रों के नाम लिखो। পাঠত দিয়া একাংকিখনত কিমানটা পাত্ৰ আছে আৰু পাত্ৰসমূহৰ নাম কি। उत्तर प्रस्तुत एकांकी में 3 पत्र है। पाठत दिया एकांकीखনত 3টা पत्र আছে। पत्रों के नाम बलबीर, लाजवंती और रुक्मिणी আৰু পাত্ৰসমূহৰ নাম হ'ল বলবীৰ, লাজবন্তী আৰু रुक्मिणी। খ प्रश्नটো হৈছে बलबीर और लाजवंती में किस बात पर बहस हो रही थी। বলবীৰ আৰু লাজবন্তীৰ মাজত কি কথাৰ ওপৰত तर्क हुई আছিল। उत्तर बलबीर और लाजवंती में नंबरदार के यहाँ जाकर नाम लिखवाने को लेकर बहस हो रही थी। बलबीर और लाजवंतीर মাজত বলবীৰে ফৌজত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ ওপৰতে তৰ্ক হৈ আছিল। গ प्रश्नটো হৈছে लाजवंती बलबीर को फौज में भर्ती होने से क्यों रोक रही थी। लाजवंतीয়ে বলবীৰক ফৌজত ভৰ্তি হ'বৰ বাবে কিয় বাধা দিছিল। उत्तर लाजवंती बलबीर को फौज में भर्ती होने से रोक रही थी। लाजवंतीয়ে বলবীৰক ফৌজত ভৰ্তি হোৱাৰ বাবে বাধা দিছিল क्योंकि लाजवंती के पति फिरंगी के साथ लड़ाई में शहीद हो गया था। कारण लाजवंती स्वामी ब्रिटिशर লগত স্বাধীনতাৰ সংগ্ৰামত শহীদ হৈছিল। उनके बड़े बेटे शमशेर भी फौज में है। তেওঁৰ ডাঙৰ ল'ৰা शमशेरो फौजत আছিল। बलबीर भी फौज में भर्ती होगा तो वो अकेली रह जाएगी। বলবীৰেও যদি ফৌজত ভৰ্তি হয় তেতিয়া তাই অকলশৰীয়া হৈ যাব। ঘ प्रश्नটো হৈছে बलबीर के पिता की मृत्यु कैसे हुई थी। বলবীৰৰ দেউতাকৰ মৃত্যু কেনেকৈ হৈছিল। उत्तर बलबीर के पिता एक सिपाही थे। বলবীৰৰ দেউতা এজন সৈনিক আছিল। उनकी मृत्यु स्वतंत्रता संग्राम में फिरंगी के साथ लड़ाई करते समय हुई थी। তেওঁৰ মৃত্যু স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ সময়ত ব্ৰিটিছৰ সৈতে যুদ্ধ কৰোঁতে হৈছিল। তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে বলবীर किस लिए फौज में भर्ती होना चाहता था। বলবীৰে কিহৰ বাবে ফৌজত ভৰ্তি হ'বলৈ ইচ্ছা কৰিছিল। उत्तर बलबीर फौज में भर्ती होना चाहता था क्योंकि বলবীৰে ফৌজত ভৰ্তি হ'বলৈ ইচ্ছা কৰিছিল কাৰণ वीर जवाहर की मांग था कि देश का हर नौजवान अपने देश की रक्षा के लिए कमर कस ले। সেই সময়ত জৱাহৰলাল নেহৰুৱে কৈছিল যে দেশৰ প্ৰত্যেকজন যুৱক আগবাঢ়ি আহে যাতে দেশৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামত যোগদান কৰিবলৈ। और बलबीर के दोस्त भी फौज में भर्ती हो चुके थे। ইয়াৰ উপৰিও বলবীৰৰ বহুতো বন্ধুৱে ফৌজত ভৰ্তি হৈছিল। তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে हिंदुस्तान पर किसने हमला बोल दिया था। ভাৰতবৰ্ষ অৰ্থাৎ হিন্দুস্তানত কোনে আক্ৰমণ কৰিছিল। उत्तर हिंदुस्तान पर चीनी आक्रमणकारियों ने हमला बोल दिया था। ভাৰতবৰ্ষত চীন দেশৰ পৰা অহা আক্ৰমণকাৰীয়ে আক্ৰমণ কৰিছিল। ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল ইয়াৰ পিছৰ ভিডিঅ'টোত তোমালোকৰ মই চৰ পৰা থলৈকে বাকি থকা প্ৰশ্নকেইটা আলোচনা কৰিম। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক আৰু কমেণ্ট কৰিবা। সকলোলৈকে আন্তৰিক ধন্যবাদ।